Yang pertama yaitu iradul musnad ilaihi bid-dhamiri, mendatangkan musnad ilaih bid-dhamiri kalaban dhamir. Yu'ta didatangkan bil musnad ilaihi panapa kalaban musnad ilaih dhamiran hale berbentuk dhamir li agradin karena banyak-banyak tujuan. Minha paneka setengah dari ya agrad. Pertama likaunil maqam at-ta'bir, karena berdana posisi maqam at-ta'bir paneka posisi mengungkapkan anil mutakallim tentang mutakallim pembicara. Min haitsu dari segi innahu sangkuna mutakallimun paneka pembicara. Ka qaulina ketika bun kaula sataja ana talibul ilmi, ana tining kaula talibul ilmi paneka pencari ilmu. Yang kedua likaunil maqam, karena berdana posisi maqam at-ta'bir paneka posisi mengungkapkan anil mukhatab tentang mukhatab lawan bicara. Min haitsu dari segi innahu sangkuna ya mukhatab atau orang ketiga orang kedua ini innahu sangkuna mukhatabun paneka mukhatab lawan bicara atau orang kedua. Ka qaulina ketika bun kaula sataja anta talibul ilmi, anta tining sampean talibul ilmi paneka pencari ilmu. Yang ketiga likaunil maqam, karena berdana posisi maqam at-ta'bir paneka beda posisi mengungkapkan anil ghaib tentang ghaib orang ketiga. Min haitsu dari segi innahu sangkuna ya ghaibun paneka orang yang ketiga. Ka qaulina akatita bun kaula sataja huwa tining dia talibul ilmi paneka pencari ilmu. Selanjutnya iradul musnad ilaih bil alam, mendatangkan musnad ilaih bil alami kalaban alami. Yu'ta bil musnad ilaih alaman li agradin, yu'ta didatangkan bil musnad ilaihi panapa kalaban musnad ilaih alaman hale berbentuk alami li agradin karena banyak-banyak tujuan. Minha paneka setengah dari ya agrad. Pertama al-idah memperjelas, jadi disebutkannya musnad ilaih dengan berbentuk alami itu tujuannya untuk memperjelas agar tidak melenceng pada orang lain. Ka qaulihi ta'ala, ketibuna Allah ta'ala Muhammadur Rasulullah, Muhammadun tining Muhammad Rasulullah paneka utusan Allah. Ay ihdaru madlulihi bi'ainihi fi dhihnis sami'i bismihil khosih. Ay tekesa ihdaru madlulihi paneka menghadirkan madlulnya musnad. Madlulnya apa? Madlulnya alam paneka menghadirkan madlulnya alam bi'ainihi kalaban addat musnad ilaih. Madlul itu adalah yang ditunjukkan oleh alami itu. Madlulihi yang ditunjukkan alami bi'ainihi kalaban addat musnad ilaih. Fi dhihni sami idilm atena sami bismihi kalaban namana musnad ilaih al-khossi sehusus. Liyamtaz amma siwahu hatta la yaltabisu bi ghairihi. Liyamtaz supaya berbeda pasera musnad ilaih amma dari pereng siwa si alainin panapamma huda musnad ilaih hatta sampai la yaltabisu tak campur. La yaltabisu tak campur pasera musnad ilaih bi ghairihi kalaban lainah musnad ilaih. Didatangkan dengan alami musnad ilaih itu agar bisa dibedakan bahwa dengan yang lain, bisa dibedakan dengan yang lain. Hatta la yaltabisu, maksudnya ini agar tidak ada kerancuan bahwa ini adalah Muhammad, itu maksudnya. Selanjutnya istihjanu tasrih bil ismi, ngangkep coba memperjelas bil ismi kalaban
nama asli. Kaqauli fayu'ta bil laqab, maka didatangkan panapa musa'ilah bil laqab kalaban alami laqab. Kaqaulika katidu bun sampean Abu Yazid hadirun, tining Pak Yazid hadirun paneka hadir likau nismihi karena bedenahnya man Abu Yazid qabihan paneka secuba mithlul burus paneka contohnya burus kotoh. Ketiga taladzud, merasa enak atau merasa nyaman. Kaqauli syair min bahril basir, akitibun syair dari bahar basit Muhammadun nasirun tining Muhammad nasirun paneka penolong, Muhammadun fatih tining Muhammad fatihun paneka penakluk, Muhammadun tining Muhammad syafi'un paneka semen syafaati, Muhammadun tining Muhammad syaripun paneka se muljah. Dzakarahu syairu menyebutkan huda kaya Muhammad syairu pasara syair fil baiti di dalam bait arba'ata marrat kalaban 4 kali bismil zahir kalaban isim zahir wa kana ban bada pasara syair yumkinu paneka yumkinuhu paneka memungkinkan huda kaya syair fi tsaniyah idlim nomor 2 ayakula panapa kutu atabu pasara syair huwa dan lapat huwa lakinnahu tatapene syair adalah paneka mengganti pasara syair anhu dari ya huwa ilal ismi sore daka isim sore taladzudan karena merasa nyaman bidikril ismi kalaban nyebutnya mana kalaban nyebut nama asli. Yang ketiga adalah at-ta'abbud, menyebutkan musailah dengan nama itu at-ta'abbud untuk beribadah. Kaqaulina ketika bun kaula sataja yaumal id ya are telasan Allahu akbar tini Allah paneka maha besar, Allahu akbar tini Allah paneka maha agung maha besar. Selanjutnya yu'ta iradul musailah bil isyarati, mendatangkan musailah dengan isyarah. Yu'ta bil musailah, didatangkan bil musailah panapa kalaban musailah isyaratan hala berbentuk isyarah li agradin karena banyak-banyak tujuan mutanawwi'ah macam minha paneka setengah dari ya agrad bayanu halil musyar ilaih fil kurbi, menjelaskan keadaan musyar ilaih yang ditunjukkan isim isyarah itu musyar ilaih yang ditunjukkan fil kurbi dalam jarak dekat. Kaqaulika ketika bun sampean hada tining paneka kitabi paneka kitab kaula. Yang kedua bayanu halil musyari ila fil bu'di, menjelaskan keadaan yang ditunjukkan fil bu'di di dalam jarak jauh. Kaqaulika ketika bun sampean dzalika tining kadisa kitabi paneka kitab kaula. Yang ketiga ta'zim bil kurbi, at-ta'zim mengagungkan bil kurbi dengan didekatkan. Kaqaulihi ta'ala ketubun Allah ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Inna hadza sangkuna panapa panika Quran yahdi paneka menunjukkan panapa hadzal Quran lillati dak jalan hiya tining ya allati aqwam paneka loros Yang keempat yaitu at-ta'zim bil bu'di, mengagungkan bermakna mengagungkan bil bu'di kalaban macau. Kaqauli ta'ala ketetubun Allah ta'ala dzalikal kitabu tining kak disa kitab la raiba fihi paneka tada panapa keraguan fihi edilm dzalikal kitab hudan paneka hidayah lil muttaqin ekandi banyak-banyak orang yang takwa. Berikutnya tahkiru bil kurbi, menghina bil kurbi kalaban masma. Kaqaulihi ta'ala ketubun Allah ta'ala ahada alladhi yadhkuru alihatakum, ahada panapa tining panika alladhi panika saya atau orang yadhkuru saya nyebut pasir alladhi alihatakum dek banyak-banyak pangeran antum. Kila itu buaki nazalat til ayatu, nazalat toron al ayatu panapa ayat fi Abi Jahlin dalam Abu Jahal marrah selebat bihi
Abu Jahal an-nabiyyu pasera nabi. Fadhahika maka akla pasera Abu Jahal wa qala ban ngocak pasera Abu Jahal dalika dak hadis. Jadi Abu Jahal mengatakan ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, sambil dia tertawa. Jadi hada ini untuk menghina Nabi yang dikatakan oleh Abu Jahal. At-tahkiru menghina bil bu'di kalaban macau. Kaqouli ta'ala, ketubun Allah Ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ara'aita panapa oning pasara antah alladhi da'se yukadzibu se'alece kaki pasara alladhi biddini kalaban biddini da akama. Fadzalika maka tinin kadisa alladhi panikase yadu'ul yatim, yadu'u saya menghardik pasera alladhi al-yatimah de anak yatim. Siapakah orang yang menghardik agama? Dalikal ladzi panika orang yadu'u saya menghardik pasera alladhi al-yatimah de anak yatim, itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Berikutnya jahlul mutakallim ala ismihil khos, tidak mengetahuinya mutakallim ala ismihil khos atas nama musnad ile al-khosi se khusus. Kaqaulika akatitebun sambian abi uhada panapa jual hada panapa panika musyiran hale se menunjuk ila syai'in dak tong setong la ta'rifu setaoning sampean ismahu dak kenyaman ya syai'. Berikutnya iradul musaile bil mausul, mendatangkan musaile bil mausuli kalaban isim mausul. Yu'ta didatangkan bil musaile panapa kalaban musaile mausulan hale berbentuk isim mausul li agradin karena banyak-banyak tujuan minha paneka setengah dari agrad. Pertama taswiku bermakna taswik yaitu penasaran. Likau nimatmu ni sila karena bedana yang dikandung sila. Hukman gariban paneka hukum se asing. Kaqauli Abil Ala akatitabun Abil Ala Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman al-Ma'ri min Bahril Khafif, dari Bahr Khafif. Walladhi haratil bariyatu, walladhi bantining se harat se pingung al bariyatu pasera makhluk fihi idlimya alladhi hayawanun paneka hewan mustahdasun se'etetiaki min jamadi dari benda mati. Jadi ada sesuatu yang membuat makhluk itu menjadi bingung, yaitu adalah hewan yang dijadikan dari benda mati. Selanjutnya adamu ilmi sami, tidak mengetahuinya sami bil ismil khosi kalaban nama sekhusus wal ahwalil mukhtassah, dan banyak-banyak keadaan yang dikhususkan bihi kalaban musnad ilaih. Siwa silatil mausul, selain silana isim mausul. Kaqaulina katitabun qaula sataja alladhi kana ma'ana amsi rajulun alim, alladhi orang kana sebada ma'ana sebada pasara alladhi ma'ana paneka asartana kaula sataja amsih kemarin rajulun alimun. Alladhi tining orang kana sebada pasara alladhi ma'ana paneka asartana kaula sataja amsih kemarin rajulun alimun paneka reng laki alimun se alim. Yang ketiga yaitu tajahulul arifi, pura-pura tidak tahunya orang yang tahu. Kaqaulihi ka akatitabun sambian alladzi kana ma'aka hadirun fil majlisi, alladzi tining orang kana sebada ma'aka kana sebada pasara alladzi ma'aka paneka sarta sambian hadirun paneka sehadir fil majlisi dalam majlis. Wa anta halatining sambian ta'lamu panika mengetahui pasara anta alasmihi atas namanya musnad ilaih atau alladhi itu al-khosi se khusus. Yang keempat istihjanu tasrihi bil ismi, menganggap buruk atau menganggap jelek
memperjelas bil ismi dengan nama asli. Qaulika ketika bun sampean alladhi tining orang jalasa saya duduk pasera alladhi ma'i asartana kaula amsi kemarin alimun panika si alim likauni ismihi karena berdana nama asli musnad ilaih qabihan panika jelek nahul kalbi awil burus, contoh anjing atau kutu. Selanjutnya ikhfaul amri an ghairil mukhatab, merahasiakan perkara, merahasiakan sesuatu an ghairil mukhatab, dari selain mukhatab, lawan bicara. Qaulika ketika buna sampean li ahadi ashabika, de salah satu banyak-banyak kancana sampean, hadara man nazartahu, hadar hadir man pasira orang nazarta saya menanti pasira sampean huda kayaman. Selanjutnya iradul musnad ilaih bi'al, mendatangkan musnad ilaih dengan berbentuk al, dengan dia barengi al, yu'ta bil musnad ilaih mu'arrafan bi'al, yu'ta didatangkan bil musnad ilaih kalaban musnad ilaih mu'arrafan hale siapa makrifat bi'al kalaban al li aghradin atiyatin, karena banyak-banyak tujuan, atiyatin saya bekal tekah. Aksamuha banyak-banyak pembagian al, tangkosimu al ala kismaini, terbagi pada pak al ala kismaini atas dua bagian. Pertama al ahdiyah, al ahdiyah wa al jinsiyah, ban al jinsiyah wa tusamma ban inyamai pada pa al jinsiyah al haqiqatah da al haqiqah. Anwa'uhuma banyak-banyak macam al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Pertama al-ahdiyah, wahia bantining al-ahdiyah salah satu anwa'in, panika telok banyak-banyak macam. Pertama ahdi dzikri, ahdil huduri, ahdi dhihni. Ahdi dzikri itu adalah wahia bantini ahdi dzikri ma panika perang taqaddama si ampun ka ada limashhubiha adzikru fil kalam, limashhubiha eka andi si perengin al adzikru panapa sebut fil kalami, di dalam kalam. Kaqaulina ketika bun kaula sataja ja'ani dhaifun fa akramani dhaif, ja'ani datang ni dak kaula dhaifun pasera tamu, fa akramani maka memuliakan ni dak kaula ad-dhaif, pasera ad-dhaifu pasera tamu. Jadi dhaif ini dibarengi al yang sebelumnya telah disebutkan, dhaifun itu. Kemudian al-ahdul huduri, ahdul huduri yang kedua. Apa ahdul huduri? Yaitu wahia bantining ahdul huduri ma paneka perang yakunu masyubuha, yakunu sebada masyubuha panapa seperengin al hadiran paneka se hadir. Kaqaulina ketika bun kaula sataja al yaum, datang al yaumu panapa hari sekarang, wa qalbuna bantining atena kaula sataja mukhatirun paneka senang tantangan bahaya. Ail yaumul hadirul ladzi nahnu fihi, al yaumul hadirul ladzi nahnu fihi, yaitu hari al hadiru saya hadir, alladzi saya nahnu sitining kaulah sataja fihi paneka yang dalam alladzi. Selanjutnya al ahdud dhihni, ahdud dhihni. Yang ketiga yaitu al-ahdud dhihni, wahia bantining ahdud dhihni ma panika pereng yakunu sebada masyubuha panapa saya perengin al-ma'hud dan panika diketahui fid dhihni di dalam hati.
Kaqaulika katita buna sambian hadar al-amir, hadir al-amiru pasir raja, al amirul ma'hudu tekesi raja, al-madhubu al-ma'hudu yang diketahui fi dini di dalam hati, bainaka wa baina man tukhatibuhu, bainaka di antara sambian, wa baina man bani antara orang tukhatibuhu se mengkhitopi pasira atau membicarai pasira sambian huda ke Yaman. Yang kedua dari bagian al adalah al-jinsiyah awil haqiqah. Wahia bantining al-jinsiyah salah satu anwa'in paneka telok banyak-banyak macam. Pertama al-isyaratu ilal haqiqah min haitsu hiya, iaitu isyarah menunjukkan ilal haqiqah dak hakikat, min haitsu dari sekiranya hiya haqiqah, ai min ghairi tibari afradiha, dari tanpa memperhitungkan banyak-banyak afrod ya haqiqah. Kaqaulina ketika buna kaula sataja ar-rajulu khairun minal mar'ati, ar-rajulu tining reng laki khairun panika lebih bagus minal mar'ati dari orang bini. Wala yunafi ban tak menafikan kaunu ba'di afradin nisa, panapa badana sebagian banyak-banyak individu nah reng bini khairan panika lebih bagus min ba'di afradir rajul, dari sebagian banyak-banyak individu nah reng laki. Yang kedua al-isyaru ilal haqiqati bi'tibari wujudiha fi ba'dil afradi ghairu muayyanin, yaitu menunjukkan ilal haqiqah terhadap hakikat bi'tibari wujudiha kalaban memperhitungkan adanya haqiqah fi ba'dil afrad, di dalam sebagian banyak-banyak individu ghairu muayyan tanpa ditentukan. Kaqaulihi ta'ala, ketibuna Allah ta'ala, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Qala atabu pasera aban Nabi Yusuf, Nabi Yakub, inni sangkuna pasera kaula, la yahzununi yakte panika sosa pasera kaula. La yahzununi yakte panika sosa masosa ni dak kaula, yakte panika masosa ni dak kaula antadhabu panapa kutu berangkat pasera antum bihi kalaban Yusuf, wa akhafu ban kobater pasera kaula ayat kula dak kutu memakan hu dak ke Yusuf adzibu panapa serigala, wa antum halatining sampean kapi ban kapi anhu dari Yusuf ghafilun panika selalai kapi. Falaisa al-maqsudu, maka tada al-maqsudu panapa saya maksud fi hadal qaul idlim panika tabu kullu dhibi, kullu dhibi panika sakapi na serigala fi dunia di dalam dunia, bal ba'dahu bahkan sebagian dhibi fiha dalam ya dunia. Wa inna ma tustafadul ba'diyatu, bananging pasten tustafadu di istifadah al-ba'diyatu panapa makna sebagian, wa inna ma bananging pastena tustafadu apa dihasilkan, al-ba'diyatu panapa makna sebagian, minal qarinati dari minal qarinah dari tanda tadullu yang menunjukkan panapa qarinah alaiha atas itu, atas ba'diyah. Jadi yang di atas itu tidak boleh melihat afrod. Kalau melihat afrod maka rusak. Ar-rajulu seluruh, harus melihat secara global, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Kalau melihat afrod, si Zaid, si Fatimah, maka akan rusak.
namanya isyarah ila haqiqah min haitsu hiya. Dan yang kedua ini terjadi pada sebagian, tidak bermakna secara keseluruhan lah. Yang ketiga ini bermakna keseluruhan. Al-isyaratu ilal haqiqati bi'tibari wujudiha fi kulli fardin minal afrad, yaitu al-isyarah menunjukkan ilal haqiqah terhadap hakikat bi'tibari wujudiha, kalaban memperhitungkan adanya hakikat fi kulli fardin, di dalam setiap individu minal afrad, dari banyak-banyak individu. Fayufidul istighraqah, maka beri faedah panapa ini. Fayufidul istighraqah fatufiduh, maka beri faedah panapa ya al itu al-isyarah ilal haqiqah itu fatufidu al-istighraqah, deka istighraq kaqaulihi ta'ala. Istighraq itu maksudnya menyeluruh. Kaqaulihi ta'ala akatitabuna Allah ta'ala innal insana lafi khusrin. Innal insana sangkuna pasara seluruh manusia lafi khusrin, yakta paneka edilum bada edilum karogian. Illa alladhina amanu, angin orang banyak amanu seiman pasara alladhina wa amilu, mengerjakan pasara alladhina as-salihat, tidak banyak-banyak kebaikan, wa tawasaw bil haqqi, ban patang awasiat atau menasihati bil haqqi, kalaban hak kebenaran, wa tawasaw bis sabr, ban patang awasiat atau menasihati pasara alladzina bisabri, kalaban kesabaran. Ay kullu fardin, tegese saben-saben individu minal insan, dari manusia, biqorinatil istisna, kalaban tanda istisna, kalaban tanda adanya istisna. Selanjutnya iradul musnad ilaih bil idhofah, mendatangkan musnad ilaih bil idhofati, kalaban idhofah. Yuk tadi datangkan bil musnad ilaih, kalaban musnad ilaih, idhofatan hale berbentuk idhofah, li agradin, karena banyak-banyak tujuan, minha paneka setengah dari agrad. Pertama istighraq, yaitu makna menyeluruh. Kaqaulina katitabun kaula sataja syekhuna, tining guru kaula sataja karimun paneka semulja, ay jami'u afrodi syekhina, tegese sakapina banyak-banyak individuna guru kaula sataja. Yang kedua ta'dhimul mudhaf, mengagungkan mudhaf. Kaqaulina katitabun kaula sataja ummatu Muhammadin marhumatun, tining umat Muhammad marhumatun paneka dirahmati, atau saya kena seren yang dikasihani. Fafihi, maka paneka edilm ya qaulina ta'dhimun lil ummah, tining mengagungkan lil ummah, da umat. Yang ketiga ta'dhimul mudhaf ilaih, mengagungkan mudhaf ilaih. Kaqaulina katitabun kaula sataja ta'dhim nabiyuna, tining nabina kaula sataja Muhammadun paneka Muhammad afdalul anam, nyatana afdalul anam, paling utamanya banyak-banyak makhluk. Fafihi ta'dhimun lana, fafihi maka paneka edilm qaulina ta'dhimun, tining mengagungkan lana da kaula sataja. Selanjutnya tahkirul mudhaf, yaitu menghina mudhaf. Kaqaulina waladus syariki hadirun, tining anak pencuri hadirun paneka hadir. Fafihi maka paneka edilm qaulina tahkirun lil mudhaf, paneka menghina da ka mudhaf. Tahkirul mudhaf ilaihi, menghina mudhaf ilaih. Kaqaulina sahibuka sariku, tining teman sampean as-sariku semaleng hadirun paneka hadir. Fafihi tahkirun lil mudhaf ilaih, fafihi maka paneka edilm qaulina tahkirun, tining menghina lil mudhaf ilaihi, da mudhaf ilaih. Tamathul, yang keenam adalah tamathul fir rutbah, yaitu menyamaratakan di dalam pangkat. Kaqaulina katitabun kaula sataja ulamaul baladi hadaru, tining banyak-banyak ulama nakir hadaru paneka hadir kapi.
selanjutnya yaitu taqdimul musnad ilaih, mengedepankan musnad ilaih. Yu'ta didatangkan bil musnad ilaihi panapa kalaban musnad ilaih taqdiman hale apakah ada li auradin karena banyak-banyak tujuan. Minha panika setengah dari aurad. Pertama bermakna al-aslu karena bermakna asal. Karena memang asalnya kaqaulina akatabun kaula sataja Allahu rabbuna, Allah tining Allah rabbuna panika pangeran kaula sataja. Wa huwa bantining ya aslu fil jumlatil ismiyati dalam jumlah ismiyah amrun wajibun panika perkara wajibun harus atau semesti. Karena mengedepankan musnad ilaih Allahu di sini sebagai mubtada. Kemudian yang kedua ta'jilul masarrah, mempercepat kebahagiaan. Dikedepankannya musnad ilaih untuk mempercepat kebahagiaan. Kaqaulika katitebun sampean li sahibika deka kancana sampean al-afu angka saudara bihil amru, al-afu tining isaporah angkah dari sampean saudara tampak bihi atau padang atau tampak bihi kalaban afu al-amru panapa urusan. Ta'jilul masa'ah yaitu mempercepat kesedihan. Kaqaulika katitabun sampian li sahibika dak kancana sampian al-qisasu tining kisos hakamah panika menghukumi bihi kalaban ya kisos al-qadi pasera qadi hakim. Yang keempat yaitu an-nasu ala umumi salbi. An-nasu menampakkan ala umumi salbi atas makna umumi salbi. Apa umumi salbi itu? Fa umumi salbi maka tining umumi salbi yakunu panika bada panapa umumi salbi bitaqdimi adatil umumi panika kalaban maka ada alat umum kakullin wa jami'in katilapat kullun ban jami'un ala adatin nafi atas alat nafi. Kaqaulina katitabun kaula sataja kullu zalimin la yuflihu, tining sapen-sapen orang sedolim la yuflihu panika tak bekal beruntung pasera kullu zalim. Wal makna bantining maknana la yuflihu ahadun minhu panika tak bekal beruntung ahadun pasera setong orang minhu dari ya kullu zalim. Wa kaqaulika ban akatitabun sampian li'abidi sonam deka orang senyempa berhala kullu sonami la yanfa'u wa la yadurru, kullu sonami tining sapen-sapen berhala la yanfa'u panika tak bisa memberi manfaat wa la yadurru ban tak bisa memberi mudarat. Panapa kullu sonam walam ban oning sampian anna umum masalbi dak saungkuna panapa umum masalbi yakunu panika bada annafyu panapa nafi pihi dalam umum masalbi likulli fardin panika akan di sapen-sapen individu wa yusamma ban inyamain panapa umum masalbi syumulan nafi dak syumulan nafi. Jadi nama lain daripada umum masalbi adalah syumulan nafi. Yang kelima yaitu an-nasuh menampakkan ala salbil umum atas makna salbil umum. Fasalbul umum maka tining salbul umum yakunu panika beda panapa salbul umum bitaqdimi adatin nafi panika kalaban maka ada alat nafi ala adatil umum atas alat umum. Fayatamilu maka memungkinkan dalika panapa kadisah subuh talbadi dak tetap sebagian. Kaqauli Ismail katitabun Ismail bin Qasim al-ma'ruf saya kenal bi Abil Itahiyah kalaban Abil Itahiyah min Bahril Basid dari Bahar Basid. Apa katanya? Ma kullu ra'yil fata yad'u ila rasyadi idza bada ra'yun muskilun faqifi. Ma kullu ra'yil fata ma tada kullu ra'yil fata tining saben-saben pendapat pemuda yad'u panika mendatangkan panapa kullu ra'il fata ila rasyadid kebaikan. Idza bada nalaikana tampak lakah
Eka andik sampian ra'yun panapa pendapat muskilun semeragukan fakifi maka maneng-neng apa sera antah atau mauquf lah. Jadi ini bermakna subutal ba'di. Artinya apa? Artinya tidak semua pendapat pemuda. Berarti ada sebagian yad'u ila rasyadi, ada sebagian lam yad'u ila rasyadi. Kan tidak semua pendapat pemuda mendatangkan kebaikan. Berarti ada yang mendatangkan kebaikan, ada yang tidak. Itu namanya subutal ba'di, memungkinkan untuk subut al-ba'di. Namun wa yahtamilu nafya kulli fardin, dan memungkinkan atau potensial panapa salbil umum nafya kulli fardin da meniadakan seluruh individu. Kaqaulihi ta'ala, katitibun Allah ta'ala, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Inna Allah sangkuna pasara Allah la yuhibbu panika tak suka pasara Allah kulla mukhtalin dak saben-saben orang sesombong fakhur terbangga diri. Lianna nafya karena sangkuna panapa nafi yuwajjahu diarahkan panapa nafya ila syumuli dak menyeluruh. Fayusamma maka dinamakan panapa salbil umum nafya syumul de meniadakan keseluruhan. Berikutnya takhirul musnad ilaih, mengakhirkan musnad ilaih. Yu'ta didatangkan bil musnad ilaih panapa kalabun musnad ilaih muakhiran hale akhiraki idak tadol maqamun alaikana menuntut al-maqamu panapa keadaan taqdimal musnad da mengedepankan musnad. Wa huwa bantining ya takhirul musnad ilaih al-aslu paneka asal atau makna aslinya fil jumlatil fi'liyah, ya dalam jumlah fi'liyah. Kaqauli ta'ala, katitibun Allah ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Tanazzalu turun al malaikatu pasara malaikat warruhu ban arruh fiha idlim laylah biidni rabbihim kalaban idina pangirana mereka malaikat.